ese ubundi mubanye neza antuka tubanye neza ndore reba uhere tuwabonye ukikinjira gutya reba zino ntebe nabibonye tuwabonye ngenda kwakira none se mbere ubona no kwakiriye gute iyo nshaka joro umugore wanje ni mwiza uraza kumubona ateye neza ni umukobwa w'ikiyobe uhagaze mwiza cyane uteye ubwoba ni icuka abasore muri Afrika nta mugabo n'umuzi uteka none urashaka kunsubiza imbere mushitsi tambwa n'umuzi uteka none wabona ni kwitonda umbwire mu mushitsi yagiye wewe bitateze ngo nanje nkubwire ngushimire mushitsi yagiye kwenda uzamushaka ngo abantu bavuge neza ibyiza mwakoze bibi jewe ukomeje izo bintu ndabona ko tutobana neza kabisa ugenda ubimenye wa ukuri wahe mukinjoro niziki nyine kubundi kubaza ikibazo wamubona ngo mukinjoro ushaka uriya mugore twatangiye tuganira nawe kuri telefone niwe binzamo warahemutse kandi cyane jori mwarakundanye iwabo barabimenye hagera naho umupatana warahemutse n'ukuri ntakundi ga nawe urabizi ubuzima nari ndimo ntaje wabaye muri ghetto ntarigera mbona ni matera nini ndabyumva iminsi wabaye muri ghetto narakubititse kugezaho nigeze ko ubusekirite ari ahepfo kwanteye ku mutwe warahemutse n'ukuri kandi impamvu wahemutse ni iyi urabona jori yari umwana w'umutima cyane kandi jori ni ukuri nta gitaramo yasibaga aho hose mwari muri kumwe abantu bose bari babizi hano nta n'umwe akubirangira umuhemuka oya jori namukundaga cyane cyane n'ubu kurambiraho kimutima ukamuye ariko kubera diaspora wa mukobwa wo hanze vyama no yambere umwana mwiza yanyoreza ifaranga yakazanyoreza $200 hashira iminsi ngaye nkabona nyoreje $300 ibintu byinshi wabo tegera ngubwire wagize irari ese ubundi mubanye neza antuka tubanye neza ndore reba uhere tuwabonye ukikinjira gutya reba zino ntebe nabibonye tuwabonye ngenda kwakira none se mbere ubona no kwakiriye gute iyo nshaka joro umugore wanje ni mwiza uraza kumubona ateye neza ni umukobwa w'ikiyobe uhagaze mwiza cyane uteye ubwoba ni icuka niko novuga jewe n'unyine zambitekereza zaduhemuka ariko wahemukiye uriya mukobwa uzi ko atagica no mu bandi John Frema yari mwiza naramukundaga cyane ariko si ubu nyine nta wundi muntu nkunze nka sheri wanjye uvuye hanze wawe ukakumukunda gute none nimba utawumbesha wowe umukunda ako waba umuntu mutahuye mutigeze mubana utigeze unabona basi unamurangize mu ikanisa ngo mwaba mukundana kuri telefone twaraganiriye turakundana none akwerekana message birebeye cyane ni umugore wanje uraza kumuza zo bintu bitari mu Imana jezo ngora ahubwo yoba nawe warushatse reba ukuntu nawe ushaka rekera wawe ndabizi ko nawe ubuzima urimo ntibuhagije reba uko nawe ushaka tareko zumse naje ukeneye ko oyaye banzu gende muri ubwo bwamba nawe urimo hari wenda naje mu myaka nkingahe tuzoba tumenya ariko ureba icumba ndi mukuraramo nta kibazo imboga zibona abantu nimba muri abanyabwenge mugenda muteretse abakobwa bo hanze nawe murebe murebe n'ubuzima buhimbi biri mu kugira ingaruka ingaruka zarabaye ubundi Imana izodufasha ntaje ndabizi neza nesho ubundi zo ndi hanze ndi mukunda kubwira muzamwumva biri mu kugira ingaruka nimba we wagubatse siko zubakwa abandi biri mu kwama bagira divorce mucyo mu minota ibiri hakika ya muntu ibyo nabisengeye Imana izamfashe sinjo kubwira divorce n'umugore wanjye ariko shiri arankunda uracashushe iyo ndebye ibintu ari mu kunkurira akubundi gibanga ni ryababiri ubimenya ariko Imana ishimwe ko muri kumwe amahoro ibahati wagize wawe nta bandi bayigira urabivuga so bizi naratomboye mu buryo ubunyene uyu mugore wanje nabaza kumushaka gute yamumanura papa ava neza mu rugo kurakina papa neza na mama bajyamye hano hirya mu ruganda hakumwe muzamukina nije musore yari afite njyenyine urabizi intambara bahuye nazo mu minembwe iraniro nyine neza bajyamye hano iriho
ibibazo zarakuze zabaye inkundo uza mukina nta kintu gisa no gushaka umugore wo hanze oya ni amahirwe wagize nagize amahirwe ateye ubwoba kuvuga ngo papa ari hano na mama bishwe n'intambara ya ruguru ndavumva wawe kandi hari abari mu gukora igikwe tegere nkubwire bagikoze n'iposho haje kugera irindi posho ry'ukundi kwezi bagatandukana ingwe igasambuka gutya kandi utibagiwe naje reba ingene nari ubu nyene ndi mu kwambara ishati umunsi umwe kera masaha abiri kera nkaba ndahindura dore amasheneti agahinda kabaho nko kubana n'umugore nawe hariya vraiment naratomboye ico ni ikintu kizwi ningo muzi cyangwa zibiri zitatu karibu ni karibu ndabona vraiment kwe karukubise niko bimeze karibu nari nkumisinze sana kandi gawagega kare ino muri Afrika tukine biba bigoye biragoye biragoye gute sheri ahubwo amasaha y'igitaramo agenda kugeraga n'mutabizi ukuga nari ntegereje ngo uze nguteke ntiwakurutse ntiwatetse inzara iranyishe naze no kurya muri resitora ntabateka ngende ndasanga umugabo wanje yatetse none se ko wirira none iki bakuru oya naje nagutegereje nabanje kuryama bukeya nduhukaga nabanje kuryama noneho ndavuga ati reka ndindi uruzega hanyuma ubone guteka gatuje mu gitaramo mu kanya nabazi kiyeri hararo no kuvuga ngo kugenda ge bari kujyanye kugeza ubu ngubu ne nzutse mu kanya nje muri douche ndoga ndisiga ubwo nari gutegereje unani bari kucisha n'agakoropeshwano rero none ukunzimeze ibintu byose nagendeyemo birahangaha ibikombe twanyweye n'icyayi reba no kugira ngo byakunaniye byihuse ibintu ntabwo mbikunze na gato none n'inkweto wananiwe no kuzegeranya nari nkurindirije ngaho ndebera ukuntu nzimeze ndebera imyenda yawe yose iracyaranga imisego wananiwe no kuyipanga ibyo mwanyweremo wananiwe no kubibika ubuzima ntabwo ari bwiza ntabwo mbikunze ntabwo ari byiza na gato ese nishobora kuva mu gitondo bwiza ntacyo nakoze nari ngutegereje uze uteke hakiri wari utegereje se ko ari ibintu byose uje gutarama ku buryo wananiwe no gupasa n'izo huzo wambaye ahubwo hari itisi yaje ukeneye ko n'imyenda nasize ngo upase yanje nawe tujyane gusenga none ko yategera ko njyana nawe umeze uko nguko uko wambaye ko urabona umeze gute ku buryo rero nawe twojana nyine ugomba kubitunganya ngomba kubitunganya mvuye gushakira ibintu byawe by'amadose ngo nzokujana nimara iriya narushe navuye hano saa moya ngarutse saa kenda none ko yashaka ngo ngupasirize nimara nteke urye wowe nimara tujyane gusenga jewe ndarushe cyane nahuye n'izuba none sinshobora guteka none waravuze uteke n'ibindi byose utakoze ubikore kuko ntabwo ari byiza ntabwo urugo rwakorerwamo n'umuntu urugo rukorerwamo n'abantu babiri umugore n'umugabo oya muhi ndatangaye kutima urantangaje kandi cyane ni kumubanyemo wazumbesha numara muguke yari umwana mwiza yise birahindutse urantangaje kandi ndahumiwe n'ukuri kw'Imana turi abagenzi tukazumvisha aho oya sinubwisha tujanye imyaka 7-10 oya nuko yarushe ko reka ngo kuva kera kose umugore niye yavuze amajambo 10 utaranavuga na rimwe oya nuko arushe tekereza uje mu gikoni upfukame ako kandi mwumva ibintu yavuga ntazogupasiriza irudu izi ni ingaruka nakubwiye kandi ugaragaye kuri inshuti mbi nawe kuranyusha wazumbwira gute bashaka shoro kenye tegera nkubwire ubukene si bwo rukundo
kandi ntuzi ejo ni nyuma y'umunota umwe ntuzi ko hazoba hameze iyi saa sita y'ejo ntuzi ngo nizo bimeze urantangaje wa nta kintu kibaho kibi ko gusuzugurwa n'umugore umva ibintu yakubwira tiyari kurinda basinje ngasohoka tegera iyo abarubanda zari kugenda gute cyakora nje sindiwe kubera turi abagenzi sindiwe se Ndio nitakubwira wewe no kuzihanganira kandi nawe gatugenda wiko mu bantu. Oya ntazo novuga. Reka ngende gutaramije turongera. Uragiye. Turongera kandi nutinda baraduheza umukunga wacu nutinda urumva kagaruka kubayo. Oya yiturongera ndaje mukanya. Sawa turi kumwe ndakumva. Sindaona munagira saa 10 atararya. Nungu arukitse cyangwa Ariko sheri dusubire. Urashaka kunsuzugura abashitsi baje kunsura. Nasuzuguye gute? Bari abashitsi n'ishawe wabahamagara. Ati ngo Senegizote kuravira wa mpuka. Bari abashitsi ntibazajya mu mago yabo. Igitangaza kirimo navyo ni iki? Ati ngo sinakoropsinze ngo Senegizote. Ese nimba udawita no kunda yanje n'inzara mfite. Nwawe uza amafaranga nsize hari ahantu mvuye. Urayazi? Urusha ibyo go bivuga abusya. Uzuma agaciro kanje. Uzabona gukuye. Uzabona gukuye njewe. Ibyo bivuga umushitsi yagi. Mbivugira iki mugiye wambabaje? Umugenzi wanje araje urasa. Abi wanyu ndabamanuye ndabazanye. Debe usigaye wambaye ishati umunota umwe ukabura hinduye. Twakundanye uba ku ishati imwe ya dame. Uzibuka itukura. Hari kirato harubwira. No munsi uzakuntega ku kibuga cy'indege sije hoje faranga ngura amahuzo. Niki wari ufite? Kubera kudashaka kugenda mu mategeko yanjye. Kubera kudashaka kugenda mu mategeko yanjye. Nirirwa n'inzara naje muri Afrika nzi ngoje kuvuka. Iriya nzanirwa nkora ninde mba nkorera. Bene mama bose ntitubaniriye. Simwebwe simwanya. Ndaje gana usanze umugabo azaza ntetesha nk'abandi asase atekendye nezerwe nk'abandi. None sanze ucanga nduhera muri Amerika mpaye kuruhira naje naho nkaruhira uneko mari ese undi ko mpanduha ko manirukanka mpaye ngushakira impapuro wowe hananirwa gukoropa urasaraje muri kino gitondo wowe hananirwa gukoropa kananirwa guteka ndushika muri Amerika kwano kuzamarira iki uzamarira iki wari kwitonda ko bivuga umushitsi kwitondiki kandi wambabaje kwitondiki washaka nitondiki ibi byose ntiwari ubizi uzi ko umugore wawe ari robo ntazarya nimba utabushaka kurusa kuko nje nadushwana ukwiriye kuza unyuba kuko nanje mfite icyo kumariye ukabikora tukabana neza nabundi ntabwo njezo wamvira niriwe ku musozi mpana nirukanka nishikana ngo ntangire nkore niko uzomariye kwana ko hanze uzoshika ukamariye reba nk'ishati wambaye reba ngaho ndebere ukuntu ishati meze wanana no kwipasa Wewe uzuvuga pana kuzo wini ko mutwe uzuvuga. Waceceka se ngo tumenye ko witonze. Sinishenga sanga muvuga sinzi nivyo mwaze muvuga. Oya yari yaje kunsura twatuganira bisanzwe. Abasura muri Afrika nta mugo nuzo uteka. None urashaka kunsubiza imbere mushitsi. Tambwa n'umuzi uteka? None. Wabona ni kwitonda umbwire mu mushitsi yagiye. Wewe bitateze ngo nanje nkubwire ngushimire mushitsi yagiye. Kwego muzamushaka ngo abantu bavuge neza ibyiza mwakoze bibi jewe ukomeje ibyo bintu kunabona ko tutobana neza kabisa ugenda ubimenye yewe wibage ya mauzi wazaga bambara hari ya efo muzite ukomeje gutyo ukomeje agasuzuguro je ko ndabona ko ibintu ndabona ko akumbuye ibishimbo azagurya by'umubaga kabisa aho kuvuga ngo umusuzuguro w'icyo nukuri ko ndabona ko tutobana neza nukuri bimana nuko harivuga ndabikubwiye umenye ko ndi umugabo uri umugabo jewe je sindi umugore sindi umuntu ndicuma ndigiti ndi umugabo icyo mvuze cyose ugomba kucuma ukeneye ko bishira kuri ukeneye ko bishira nje nawe bishize bigashira ariko urashaka kukusuzugura imbere wambaye agashenete ke uribagiwe usigaye ugenda ukaja mu mujyi bakajya kukogosha neza bakagusiga n'amascrub none kurana ko kera ubuzima wabaga mu bwibagiwe uso umuco mwiza ni umuco nyabaki ubona uza umariye niko umariye jewe ntarakubeshe hari gere rimwe na rimwe nicuza impamvu nashaka n'umugabo w'umuturage nkawe ntabura uzandi bana bari mu kuza abakobwa tungana gashaka nawe ngo afite ibiboko bingana kuko wowe umeze gute niko ushoboye tuwakora ndakurisha ndakwambika naka kabiri tukageza ko tubanye
azureka agasuzuguro Agasuzuguro nyabaki. agasuzuguro sheri Tushiraho ubwoba ngo byoshira. Ubu nyine biriya bipapuro mvuye kuzana nuko amanandikamo izina ry'undi kuragana nubwo nashatswe no Burundi mu nkwana naje nushaka woshaka tugerega ngo bintu byose no bigusigira nuko ambisiga mu passion wamara ugaceceka ugomba kuzucisha amake nawe uzucisha amake uzi mironza nduha kwera wowe bari umuntu abaye batanu bose ko ndabarihira amasomo ari ntibabiga neza mwanya turabamanuye ko bari hani Bujumbura nabo wibagiye kuba urahazi wanya nako kame mugomba kwitonda kuko nimba ushaka ngo nitonde uri umugabo wanje ko nimba ushaka ngo nitonde uzogende mu mategeko yanje nawe si ukuvuga ngo nzoruhire muri Amerika nishikana hano muri Afrika ndu ibyo ngibyo ugende ubyibagiwe ubikure mu mutwe yawe iminsi yose nzomara hano uzozuza ukukora akazi nubu nyine ngiye kuryama ndarushe uzongirira impu ndigiti uzibyanire uzamfaranga nsize yari yawe ndagiye ubu nyine umpamagare bihiye kuranyumva kandi je sindirange wasagurya ubyumve neza nanje mba narushe ndi umuntu umugabo mushaka kuvugisha abandi nawe reba nuri mungu uvuye mu ishati yo tiyarifashe wowe wanane no gufata agashati mu kishepa nari ngutegereje wari utegereje se ndigiti komana we ndababaye Kajori twakundanye imyaka igera kuri 5 nkamwanga reka mbone none nkaba ndi guhazwa nk'icana umuntu w'umugabo jewe n'imyaka mfite uyu mwana w'umukobwa karamusuzugura imbere y'abashitsi ibyo abasore bambwiye ndayubonye ibintu zo gushaka kubw'inyungu kareka uwo twakundanye uyu munsi wa kane mbere gute aho rubanda rwose rumenya ko nasuzuguye ikiri kumbabaza gusa n'uramushitse cyakoze nkuyemo isomo rikomeye gushakira inyungu tibihira bose ariko nta kundi reka nje guteka nta kundi reka nje guteka